сола ноэл мешаванд ки аллакай чанд лаҳза пеш дар ҳамин варзишгоҳ бозӣ барои мавқеи панҷуму шашум баргузор шуд ки он ҷо дастаи Туркманистон бо ҳисоби 4-2 Афғонистонро шикаст дод ва мақоми панҷумро соҳиб гардид. Афғонистон мақоми шашумро касб кард ва макнун имрӯз барои ҷои сеюм Узбекистону Тоҷикистон бозӣ мекунанд. баъдан пагоҳ финали мусобиқа баргузор мегардад ки он ҷо дастаҳои Эрон ва Қирғизистон бозӣ хоҳанд кард ки бозии ин дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор баргузор мегардад. ҳоло биёед бозигарони мунтахабҳои Узбекистон ва Тоҷикистонро якҷоя истиқбол мегирем ки озими варзишгоҳи Талко Арена мегарданд ва баъдан пас аз ба майдон баромадани бозигарон суруди миллии ҳарду кишварро гӯш мекунем ва боз гузориши мустақими хешро аз бозии миёни мунтахабҳои Узбекистон ва Тоҷикистон идома медиҳем. ҳоло бошад ба суруди миллии кишварҳо гӯш меандозем. ҳоло он фурсатҳое ки буданд дар вохӯри имрӯза мутаваҷҷеҳ мешавем дар нимаи дуюм ки чӣ гуна имкониятҳо буд, махсусан дар ҳамин фурсате ки барои Ҳайдаршоҳ Худоидоду фурсат буд ки дарвозабон онро бартараф кард. баъдан он имконияте ки доштанд бозигарони дастаи Ӯзбекистон ва зарбаи мустақиме ки аз ҷониби Кувончбек Абраев буд, ӯ аз ҳамин мавқеъ гол зад, ҳисобро кушод. дар идома дидем ки чӣ гуна фурсатҳо боз барои бозигарони дастаи мо буданд. зарбае ки иҷро кард инҷо Ҳайдаршоҳ Худоидодов балутар аз дарвозату майдонро тар кард. баъдан дар фурсати дигаре ки имкон доштанд бозигарони дастаи Ӯзбекистон партоб ба дохили ҷаримагоҳ, зарбае ки бо сар иҷро мекунад Муслимбек Ҳабибуллоев баландтар аз сири дарвозату майдонро тарк мекунад. ва баъдан ин фурсате ки буд Абдулло Иброҳимзода партоби ӯ ба дохили ҷаримагоҳ, зарбае ки бо сар иҷро мекунад Муҳаммад Назиров дар дақиқаи 72 ҳисоб баробар карда мешавад. ва бибинед ки бо ба майдон баромадани худ чӣ гуна Абдулло Иброҳимзода тавонист ки рафти бозиро боз ҳам дигаргун кунад, дастаи мо боз ҳам бештар ба хатти ҳамла таваҷҷӯҳ кунад ва тавонад ки ҳисобро ҳам баробар намояд. Зарифзода Богдан Одинаев низ мавқеят мегирад. садои штаки доварро мунтазир мешавем то садои штаки ӯ баланд шавад ва Зарифзода бошад аз ҳамин мавқеят, яъне аз зарбаи пеналтӣ тӯбро иҷро кунад. довар иҷоза медиҳад. зарбаи Зарифзода ва гол. ҳисоб 1-0 акнун ба фоидаи Тоҷикистон мешавад. таваҷҷеҳ мешавем ки аз сайти Ӯзбекистон ки зарбаро иҷро мекунад. бибинед ки самти зарбаро дуруст пайхас кард Богдан Одинаев, аммо зарба ки устувор дақиқ буд онро баргардонида натавонист. аз ҷониби Ӯзбекистон Кувончбек Абраев зарбаро иҷро мекунад ки имрӯз аз зарбаи ҷаримавӣ гол зад. бисёр ҳам зарбаи қавӣ дорад ин бозигар. зарбаи ӯ ва гол. бибинед ки Абраев чӣ гуна акнун инҷо тӯбро ба дарвозаи Абубакр Раҳмонқулов равон мекунад ки баргардонидани он тоҷе барои дарвозабони мо низ душвор меафтад. 1-1 мешавад. бибинед ки чӣ гуна зарба сахт буд. гарчанде ки дарвозабони мо низ самти тӯбро пайғаз кард, аммо зарба бисёрам устувор ва дақиқ буд. Абдулло Ибрагимзода зарбаи дуюми моро иҷро мекунад. мутаваҷҷеҳ мешавем ба Абдулло. зарбаи Абдулло ва бибинед ки чӣ гуна бисёрам хуб дарвозабонро фире медиҳад ва тӯбро ба дарвозаи ӯ равон мекунад. 2-1. навбат ба Саиддин Мавлонов аз сайти дастаи Ӯзбекистон. таваҷҷеҳ мешавем ки Мавлонов акнун чӣ гуна зарбаро иҷро мекунад. довар иҷоза медиҳад. зарбаи Мавлонов ва баланд мезанад. Саиддин Мавлонов зарбаро баланд иҷро мекунад ва аз ин мухлисони дастаи мо бисёрам хушҳол мешаванд. акнун маҳз бо ҳамин иштибоҳи рақиб мо метавонем ки аз имкониятҳои худ дуруст истифода кунем ва тавонем ки ғолибиятро ба даст орем. бибинед ки баландтар зарбаро иҷро мекунад. Азизбек Муротов ба назди тӯб меояд аз сайти дастаи мо.
توجه به عزیزبک است. داور اجازه میدهد. ضربه عزیزبک و گل. حساب 3-1 می شود. بسیار هم خوب دروازه‌بان رو فریب داد عزیزبک مرادوف و ضربه را به خطا اجرا نمود. حساب 3-1 می شود. اکنون در نزد توپ است از سمت دسته ازبکستان جسوربک جومابویوف. ضربه جسوربک اون نیز گل میزند، گرچه که ابوبکر رحمانقلوف سمت توپ را درست پیخست کرد اما آن را برگردانیده نتوانست. توجه میشویم به حیدرشاه خدایدادوف که چگونه اکنون ضربه چهارم پنالتی ما رو اجرا میکند. داور اجازه میدهد. ضربه حیدرشاه و گل. ببینید که چگونه امروز بازیگران ما دروازه‌بان ازبک رو در غفلت میگذارند و او خود را به کناری راست میپرتاید. ضربه مباشرت به کناری چپ میرود و همه گل میشود. حساب اکنون 4-2 میشود. بسیار هم با تکنیک بالا ضربه را اجرا کرد حیدرشاه خدایدادوف. صدام احمدوف از سمت دسته ازبکستان اکنون ضربه را اجرا میکند. داور اجازه میدهد. ضربه صدام با پای چپ و ابوبکر رحمانقلوف آن را برمیگرداند و تمام تماشابینان عزیز، دسته ما با حساب 4-2 در سلسله از ضربه‌های پنالتی غالب شد و برنده نشانهای برنجی چمپیونات کاف 2025 میان منتخب‌های تا 20 ساله گردید. ببینید که از سمت دسته ما پنالتی را به خطا اجرا کردند. ظریف زاده، عبدالله ابراهیم زاده، عزیزبک مرادوف و حیدرشاه خدایدادوف از سمت دسته ازبکستان باشد. اینجا پنالتی را به خطا اجرا کردند. ابراهیف کوانچبک همچنین مولونوف اشتباه کرد اینجا جومابویوف و بعدا در نوبت دیگر ما اشتباهی صدام احمدوف را دیدیم که در بازی نیز او امروز یک چند اشتباه داشت و به همین ترتیب با حساب 4-2 دسته ما توانست که در سلسله ضربه‌های پنالتی ازبکستان را شکست بدهد با هنر و مهارت بالایی ابوبکر رحمانقلوف که توانست که پنالتی را برگرداند. مبارک باشد نشانی برنجی چمپیونات کاف با بازیگران دسته منتخب تا 18 ساله تاجیکستان در چمپیونات کاف. این پیروزی را با همه مخلصان شاد باش میگویم. اکنون ببینید ترکمنستان پنجم شد، افغانستان ششم شد، ازبکستان چهارم میشود، تاجیکستان سوم میشود. پگاه باشد فینال میان دسته ایران و قرقیزستان برگزار میگردد. در همین جا در ورزشگاه تلکاری گزارش مستقیم خیش را به انجام میرسانیم. بار دیگر مخلصان میهن را با این بازی که نورسانی ما داشتند و خیر خوش میکنیم. سلامت و سربلند و دوستداری فوتبال ببینید. خیر.